Niguo ndoire uria aikari a Nairobi mamenyerire gucemania naguo barabara-ini cia mucii munene. Ngari cia ukuui wa muingi ihurite seti nja ya nduka cia andu igikua na kuiga athii, undu uria Ngabana wa Nairobi Mike Sonko arauga we thiko-ini ciaguo cia muthia, tondu ngari ici iretikiragio kuingira tauni o kuiga athii tu, igacoka igathie ceceni-ini iria o ruti ya ngari ihetwo. What we are trying to do ni kujaribu kudecongest city yetu. It is just a pilot project. Tunataka kujaribu tuone vile itaenda. Hatutaharas dereva yote, hatutaharas sako yoyote. Kuna terminus za mabasi tumeshajenga already. Although challenge kwa Mudhurwa pekee, tumesikia kuna shida kwa Mudhurwa, but tuko na terminus Ngara, tuko na terminus Waiyaki Way, tuko na terminus Park Road. Kila mahali kuna terminus zile ambazo tunataka hawa termini wazitumie. Ngabana wa Nairobi augite ati uyu no umwe wa mibango iria thirikari yake ibangite kunina muhatikano wa ngari. Allow just could drop. Wakisha drop just watoke, wapakie, wabebe abiria kwa hizo terminus zao uko nje. Now we are going to involve them. Kama the traffic marshals wale tutawa train will be there, just the same makangas wale wana operate hizi circles, hizi mashimo zao za CBD. Mubango-ini uyu mweru ngari riu irikuagira athii ceceni-ini cia railways, Muthurwa bus station, Machakos county bus, Hakati na Fig Tree mwena wa Ngara, kuria ngari ciothe cia ukuui iria ihuthagira barabara nene ya Thika ireigagwo. No anyitite mirohonga-ini rwa ukuui wa muingi ni mambiriirie kuregana na mubango uyu, makiuga ati ceceni iria mahetwo itingeiganira magana ma ngari iria ikoragwo guku Nairobi. Na kulingana na hiyo strategy wanasema naona ni ngumu, for example kwa na sako kama ine kwa hii kiwanja, na kiwanja yenyewe ni si conducive kwa hizo zote, hazitosheagi zote. Kwa hivyo inabidigi zingine zinatoka ndio zingine ziingie. So hivyo wanasema ati gari zote ziingie hapa, itakuwa tu ni it is not workable. Haiwezi juu, hakuna wenye wadhi wanaweza tembea kutoka huko juu tao wakikuja mpaka Mdhuru, itakuwa ngumu. Pia watakachokesha watu pia wametoka wera. Ona kuri ogu andu amwe ni manyitete ugeni igeria riri, makiritogeria ta ikinya ria mbere hari gucokia uhoreru na urungaro wa mitugo barabara-ini iria cie gatagati ka mucii munene. Riri tirita ria mbere mubango uyu kuigirirwo metha-ini, no ukoretwo uking'ethanirwo naguo ni ene Matatu, umwe wao ari Ngabana wa ihinda riri mbere aingirite wabici, na riu aroretwo iguru kuona uria rita riri we mwene kukinyaniria. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.